Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai hebai ke zi skui ting kum chang na jang kai kana tak mai ting chogu Zeme man sa news Zeme kona ine hai mena hangya lyagai dera dele. Anui Zeme gu actor za anui kangpe le Daniel Pame kibo me banai pe chute che be te kanga be pe GraceSon Pame kibo me kagge jilang rong hindi signa jilang rong gu customary logna na lang bete je settlement te puiga ra hangge pulo ke hulo puibo north east India me bone zed madai Zeme liang me rong me za impui me je khugai be je bai ke Zeme ye ting kum chang na jang kai kana sum mai ge puklong ke hulo klo to sem subdivision taminglong district Manipur gine bam de lei ka chule chipo ligum ze anui zilang rongu customary law zilang rongu hindi chai sui ze le Daniel Pame ze te kanga be pe GraceSon Pame kibo mena ka chak rangkang lak reminge Daniel Pame gu memorial stone ting chu sum ra hangge nzora hangge sam het kai ze agreement te ze zo kai de lei ka chule chipo ligum ze actor Daniel Pame gu ting chu sum ra hangge memorial stone ze GraceSon Pame kibo mena chak rangkang lak reminge nzora hangge zo gai lubligum ze nai kum chang na jang kai kana duikeuge pewangai ra leije sam het kai dele zai chigen na lang bete je anui zilang rongo hingde se zilang rongo customary law chai suije Daniel Pame kibo me banai GraceSon Pame kibo me kage disse ibe ta tebje ta do je plui in je takelu je loi gai dele je sali Statement of agreement led by the Zhelengrong Student Union Delhi and Zhelengrong Welfare Association Delhi in resolution the AGPI issue the verdict as follow that Sri GraceSon would pay this 15 lakhs to Funinga for erective of memorial stone. Second point, that the said amount should be paid on or before 15 December 2022 in agreeing to the above statement. Saya nanti mau pergi angkali saya kena berinya. Saya this way tidak tiga saya hello. Sudah ni saya nanti mau pergi nak angsi kita di kantor besar orang angkara nanti kita hello. Saya sih super sosial pergi wanti kita kelomdelai. Amen. Za India Ramgu Union Home Minister Amit Shah banai India Ramgu BJP Bharatiya Janata Party gu President JP Nada Assam ge wangkeu changai je jinai baikeu ji tese tingkom chana jang kai kana kam mai ge Assam ge BJP Bharatiya Janata Party gu office ka chibet le chugai je bambe Baltola Assam capital city ge banai na chije inauguration te gai dile je ka chule za chige Bharatiya Janata Party BJP gu office ka chibe inauguration te bi hi ge Assam gu chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma banai Assam gu Union Minister Sarbananda Sonowal leije wangchangai leije sale Zaiman sa pogoi bchai suije North East State Assam capital city ge Bharatiya Janata Party BJP gu office chunate chuga je inauguration te loi gai bije North East State ge Bharatiya Janata Party BJP gu office je chige ba mene dilang be changje party gu headquarter du chango leije ka chule zachi BJP gu office je gu square feet je te chugai bije lak kede gum je square feet je
te gele je chezai office long je guest house modern media center facility bjek cham cham bje lamui chirin magje chipo office long je changmingye mria jimna me gyudi leje official ne sale za ipo bjp go office tele chu bgne tele loibria changmge chakrang kang plan te tate to ni bje krol kaimnye te tate ni de leje ka chele za aiza krol kaimnye bjp go office tele chu ra hangge rangkang donation pewang gaimra me je party worker me party gu leader kdi mram ne pewang gai je bjp go office tele chu college sale za india ram go bharatiya janata party bjp go president jp nada za office bjp go office inauguration te gelu changa assam state gene ledai di deleje cheyukane india ram go union home minister amit shah ja assam go chief minister dr himanta biswa sharma banai chief secretary general director of police of the north east state ngau dawjam pawgai go leje ga chele Zai North East State Assam Dima So District ge anui Zeme pui mimina hangket miss inele pama pe pezizne kurang heng pama pramzizne hangrum klome zai tuna pa bam zine mpuilo haflong pa ze tetibe baike zikna kumchangna jang kai kana ntak mai gene pikige wangai tadi blui ze chunare changban mai baike zi skui ting kumchangna jang kai kana ntak mai ria changdi je pikige wangai magje pa ta ka di bam chunare changbe chi chang ma je lamui re le je ka chule chipo zigene Assam Manipur Nagaland ge anui jilyang rong ma long mele haimna chi rahangge miss inele pa madu chawgum ngo do ma pikibo mje halak changai lo je samrang changai je lamile Zai India Ramgo President ka Chibipui Draupadi Murmu Tripura State ge zikna na hangge baike zikre ko chom tingkom chama jang kai kna mai design wangkeu changai gule je ka chile zai chiga India Ramgo President Draupadi Murmu Tripura State ge wangkeu changba mai ge pane Tripura State ge development project di chun to chu betar me je telegai lu je bamra me je inaugurate to gule je ka chile zai chiga India Ramgo President Draupadi Murmu wangkeu rab ge Tripura State go Director General of Police DGP Amitabh Ranjan ka chebepena high level meeting kaize Indiramgo President Draupadi Murmu wangkeu changai ge security spy ki je kaize pachu haket kai gole judu sale Zai North East State Assam ge hanai kum changna jang kai kana lo pamnyebe Karbi Anglong Baptist Convention Youth Sport Meet baike Zeme gena baike jisna kumchangna jang kai kana mai ge bam ge Zeme Baptist Association Assam Youth Department maduine ntara te bige rang ya gena football mipine kan sibe benai me bana ka kapebe volleyball ge runner up paknab ge duyang dele je ka chele zachige pnuine ntara te ge paknab ge ngamwangai luze wangchangai dai janjnai baike jit se tingkum changna jang kai kana kammai ge President Mr Posikam ne meze office ge na hedaw gai je President Posikam ne mena pnu perege gitob samdu pegai dele je ka chele Zai Bangalore gu police mena anui hai mena je man ting rahangge sam rang changai bije nangnui hai mena soge rang changai dai radle chuna India ram ge 5G network 5G service te tate je lamuida kagna anui chuna te bije 4G sim redle chipo zigene cyber crime lam gene anui da ge kolwang je nango 4G sim je 5G telegai mele je anui je OTP ne design one time password ne design anui OTP je payma rale je pnina kachele anui go 4G sim gene 5G telegai mele je pnuine one time password OTP ne design anuine pnuije OTP pega le design ani gu bank account ge rangkang bam le ne je pnuine chote za doite na rahangge changule je khachele chipo zigen ani zilyang rong le ne Assam Manipur Nagaland ge lungmle ne haimna man ting rahangge Zeme man salam gine nangnui haimna soge chitaw gai dele ai gine na mai baike zis kuiting kumchang la jang kai kana antak mai ting chogu Zeme man sa news a loi gai dele pe gai jang ki gai nim le ne je to dele